Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. U Rwanda na Kongo Kinshasa byashyize umukono ku mushinga wose w'amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. Intambwe ikomeye ibanziriza gusinya amasezerano. Intambwe yatewe tariki 7 Ugushyingo bw'intumwa z'ibihugu byombi, iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Katari, Togo n'umuryango w'Afurika yunze ubumwe zahuriraga Washington muri Amerika. Iyi nama yari igamije gusuzuma intambwe imaze guterwa nyuma y'u Rwanda na Kongo bijyanye amasezerano y'amahoro tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka n'imbogamizi zihari. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko umuhango wo gusinya ku mushinga w'aya masezerano wakurikiwe n'umunyamabanga ushinzwe ibikorwa bya politiki Alison Ruka n'umujyanama wa Perezida Trump mu bufatanye na Afurika Masadi Buros. Ingingo zigize umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu ziri mu bufatanye mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi ya gatatu, ubufatanye mu bucuruzi, kubaka ibikorwa remezo byo ku mupaka, guteza imbere urwego rw'ubuzima no kubungabunga pariki. Iyi minisiteri yasobanuye ko aya masezerano nashyirwaho umukono azafasha u Rwanda na Kongo gutera imbere mu bukungu, arimo amahirwe y'ishoramari, abanyarwanda n'abanyekongo bareba inyungu zitaziwe kandi amahoro aboneke mu karere. Nk'uko yabitangaje, umusaruro w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu uzashingira ku ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba z'umutekano zirimo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR n'indi mitwe iwushamikiyeho no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ku ngamba z'umutekano abitabiriye inama bagaragaje ko kuzishyira mu bikorwa bitari kwihuta, bemeranya ko imbaraga zikwiye kongerwa hashingiwe ku masezerano y'amahoro ya Washington. U Rwanda, Kongo n'abahuza bagaragaje ko ibitero bya politiki cyangwa se amagambo y'ubushotoranyi bishobora kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington, bityo ko impande zombi zikwiye kubyirinda. Umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu wari gushyirwaho umukono tariki 3 ukwezi kwa 10, ariko icyo gihe Perezida wa Kongo yarabyanze, agaragaza ko ingingo zibana n'umutekano zigomba kubanza kubahirizwa. Kuba Kongo yemeye gusinya kuri uyu mushinga ni ikimenyetso cy'uko amasezerano y'ubufatanye mu bukungu ashobora gusinywa vuba nk'uko Perezida wa Amerika Donald Trump abyifuza. Perezida wa Kongo Kinshasa nawe yaciye amarenga ko amasezerano y'amahoro ya nyuma y'igihugu cya Rwanda azasinywa mu minsi iri imbere. Mu kiganiro yageneye abanyekongo bo muri Brazil ku itariki 7 Ugushyingo, Perezida yagaragaje ko amasezerano azapfundikira ibiganiro bihuza Kongo n'u Rwanda n'ibihuza Leta y'Ihuriro rya M23. Ati nishimiye kubamenyesha ko ibiganiro bya Doha na Washington bizagira iherezo ryiza mu minsi iri imbere. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagaragaje ko amasezerano y'ubufatanye mu bukungu ariyo ya nyuma u Rwanda na Kongo bizagirana, kandi ko umuhango wo kuyasinya uzitabirwa na Perezida bombi, ni ukuvuga Kagame w'u Rwanda n'Tshisekedi wa Kongo Kinshasa. Amerika yifuza ko amasezerano yitezweho gufasha akarere kugira amahoro n'iterambere rirambye yazasinywa mu gihe Leta ya Kongo yaba yaramaze kugira na M23 amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Leta ya Katari iyobora ibiganiro bibahuriza i Doha. Tshisekedi yabwiye abanyekongo ko ibiro bya Perezida wa Amerika White House bizohereza ubutumire kugira ngo ibihugu bijye gusinya amasezerano ya nyuma. Ati mu minsi iri imbere White House izatwohereza ubutumire kugira ngo dusinye amasezerano y'amahoro. Ku ruhande rw'ibiro rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa, naryo ryagaragaje ko vuba hangaye intambara y'uburasirazuba bw'iki gihugu ishobora guhagarara. Byatangajwe n'umuyobozi wungirije wa M23 Bertrand Bisimwa nyuma yo kuganira na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Katari Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ati ikiganiro cyiza na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Katari, amahoro ari kubakirwa i Doha kubw'abaturage bacu. Vuba ngahe intwaro zizaceceka, ijwi ry'amasuka ryumvikana mu mirima yacu, imodoka zinyura mu midugudu yacu zicyura impunzi, zizajyana ibintu mu mijyi yacu. Iki cyizere cyane natanzwe n'umukuru w'igihugu cya Kongo ubwo yaganiraga n'abanyekongo bo muri Brazil, aho yari agiye kwitabira inama mpuzamahanga yo kurwanya ihumana ry'ikirere. Muri iki cyumweru nibwo Leta ya Kongo na M23 byatangije icyiciro cya 7 cy'ibiganiro bibera i Doha muri Katari, byateganyijwe ko bizasinyirwamo amahame abiganisha ku masezerano yo mu byiciro 5. Leta ya Kongo isobanura ko amasezerano ashingiye ku biganiro bibera muri Katari azasinywa mu minsi iri imbere. Naho Constant Mutamba Tungunga wa Minisitiri w'Ubutabera muri Kongo Kinshasa yandikiye abanyekongo iwari wifunguye ibaganyira ko afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Tariki 2 Nzira umwaka urukiko rusesa imanza rwa Kongo rwamije Mutamba icyaha cyo kunyereza $19 z'amadolari yari ateganyijwe kubaka gereza ya Kisangani muri Nyacupu. Urukiko rwamukatiye igifungo cyo kubona imyaka 10 akora ibintu bifite igihugu akamaro, kutajya mu mirimo ya Leta mu gihe cy'imyaka 5 no gusubiza amafaranga mu kigega cya Leta. Uwo munsi abapolisi bahise bamuta muri yombi mu gukubira imyigaragambyo ikomeye yashoboraga kwitabirwa n'abagaragaje ko bamushyigikiye kuvuga yajyaga kubazwa n'ubushinjacyaha. Tariki 5 Nzira uyu mwaka Law Bank yamenyesheje ubushinjacyaha ko yakuye amafaranga kuri konti ya Leta y'Abaringa yitwa Zan Construction, yasubiza kuri konti ya Leta nk'uko urukiko rwabyanzuye. Mu ibaruwa yandikishije ikaramu tariki 7 Ugushyingo yamenyesheje abanyekongo ko afunze kuva ku munsi yamirijweho icyaha, kandi ko afungiye uburenganzira bwe butubahirizwa. Bwana Mutamba asobanura ko afungiye nta bwisanzure ahabwa, nta zuba rimugeraho, nta mwuka mwiza umugeraho, nta buvuzi bukwiye ahabwa, kandi ko atemererwa kugira abavugana nabo. Ataho mfungiye ndengana kuva tariki 2 Nzira nta mategeko ashingiweho, ni mu bwisanzure, mbuzwa kugera ku zuba, mbuzwa kubona umwuka mwiza n'ubuvuzi bukwiriye. Nabashimira mbikuye ku mutima ko mwanshyigikiye mbere mu gihe na nyuma y'urubanza rwanjye rwa politike. Uyu munyapolitike wabaye umunyamategeko yongeye kugaragaza ko atigeze anyereza $19 z'amadolari. Asobanura ko urubanza rwari ingaruka z'ibikorwa bibi biri mu rwego rw'ubutabera biri gusenya igihugu. Mutamba yanditse ko bamujyanye mu butabera n'abamushinja ibyaha byose batamwanagaje wenyine, ahubwo banagaje igihugu cyose, Afurika yose, na Perezida wamugiriye icyizere akamugira Minisitiri w'Ubucamanza. Mu gihe Mutamba ari Minisitiri w'Ubutabera yibasiye cyane u Rwanda, ubuyobozi bwarwo n'ihuriro rya M23 rigenzura ibice byinshi mu burasirazuba bw'icyo gihugu n'imijyi ya Goma na Bukavu. Muri
iyi bari Mutamba yanitse ko bamujyanye mu rukiko harimo umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza Firmin Mvonde bashobora kuba badaharanira inyungu z'abanyekongo ahubwo bakabarana inyungu z'u Rwanda. Mutamba yaragaje ko muri leta y'u Rwanda M23 bishimiye ifungwa rye kandi ko nta muntu ushobora kurwanira Kiyedi mu gihe ahanganye n'umwanzi. Ibyo nibyo yashingiye bagaragaza ko bamujyanye mu rukiko batifuriza ibyiza Kongo Kinshasa. Kuri Mutamba ngo ntiyagomba kuburanishwa kubera ko ngo urubanza rwo ntacyo rwunguye igihugu. Ati ni kimwe by'ukuri igihugu cyungutse muri rubanza ni igihugu cyarwungukiyemo cyangwa se umwanzi warwungukiyemo. Umunyapolitiki yanitse ko Kiyedi akorana n'abantu bamuyobya bagatuma atinya gufata ibyemezo bikomeye bakarwanya biyemeje kumushyigikira by'ukuri nkawe. Hanyuma kandi igisirikare cya Kongo Kinshasa cyatangaje ko abarwanyi 72 kivuga ko bahoze ari M23 bari bamaze igihe barakishyikiriza bamaze koherezwa Kisangani muri Nacopo nyuma y'igihe baraburijwe Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. FARDC yavuze ko kuwa gatanu aribwo bari abarwanyi boherejwe Kisangani banyujwe mu kibuga cy'indege cya Kigoma giherereye muri Warikare. Umuvugizi wa diviziyo ya 73 n'ingabo za Kongo Major Dieudonné Kasereka yatangaje ko abasirikare bahoze muri M23 bafashe icyemezo cyo kuyivamo nyuma y'igitutu bashyizweho n'ingabo za leta zifatanije n'abazarendo, dore ko impande zombi zikomeje kugaba ibitero ku bindiro by'uriya mutwe mu duce dutandukanye twa Kivu y'Amajyaruguru. Kasereka yongeyeho ko yari inshuro ya gatanu bahoze ari abarwanyi boherejwe Kisangani nyuma yo kwikiriza ubuyobozi bw'ingabo za leta ku bushake bwabo. FARDC kuri buri kuva ko ari abasirikare 72 batumye umubare wabo imaze kwakira ugera kuri 500 bamaze koherezwa Kisangani mu gihe cy'ukwezi kumwe. Ivuga kandi ko abarwanyi M23 bakomeje kuyikiriza ku bwinshi bigaragaza ko igitutu gikomeje kuba cyinshi ku barwanyi M23 bari ku mirongo y'urugamba nk'uko Major Dieudonné Kasereka yabishimangiye. M23 ntiragira ikitangaza kubera nabo basirikare FARDC ivuga ko ari abarwanyi buriye mutwe bakomeje kuyikiriza. Nararanganisha amaso y'amakuru byandikira umurundi abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika banditswe Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ku wa gatatu yibasiye impirimbanyi Ndikumana Faustin avuga ko yahanzweho n'imyuka mibi. Ndayishimiye yibasiye umugabo usanzwe uyobora umuryango witwa Parisem cyangwa se Parole Action pour l'éveil de conscience et l'élévation de mentalité wiyemeje gukangurira Abarundi kuhindura ibyiyumvo n'ingendo ubwo yerekaga abaturage muri commune Matongo yo mu ntara ya Butanyerera. Umuyobozi wayo mushya Janvier Kanyana mu minota 5 irenga ivuga kuri Ndikumana Ndayishimiye mwise umugabo uhanzweho n'amadayimoni amugeranye na Sanibarati na Tobiya abagabo babiri bavugwa muri Bibiliya ko bitambitse umurimo w'Imana wo kubaka inkike za Yerusalemu. Ni nyuma y'iminsi mike y'imirimbanyi yahaye abanyamakuru ikiganiro kibanze ku bibazo byugarije Burundi mu nzego zitandukanye. Icyo gihe yagarutse kuri ruswa, imiyoborere mibi, kunyereza umutungo w'igihugu, ibijyanye n'ubuhinzi n'ibindi. Ndikumana agarutse by'umwihariko kuri gahunda yo kohereza mu mahanga mu y'agaciro adatunganyije Perezida Evariste Ndayishimiye amaze igihe atangije. Ndayishimiye mu minsi ishize yagaragaye ahagaze imbere ya kontineri zari zigiye kugena mu y'agaciro yacukuye mu Burundi mu Bushinwa, gusa ntihazwi umubare w'amafaranga igihugu cye cyasaruyemo. Ndikumana yabwiye abanyamakuru ko atabona umumaro w'ibyakozwe na Ndayishimiye. Ati kiriya gikorwa simbona akamaro kacyo, ntibikenewe ko tubwira ko washoye amakontineri y'ubutare, tubwira icyavuyemo. Ku bwandi Kumana Burundi bakeneye kumva ibibazo byugarije byabona ibisubizo, igitoro kiboneke nka kera, banyiziwe n'amadevize ahagije, ibiciro bigabanuke ku masoko. Ndayishimiye ubwo yakomoza ku byavuzwe na Ndikumana yaravuze atera umuntu ushobora kuvuga ngo duhe ikikanda azi ko kidashoboka kugira ngo abantu bagumuke bahite basubira mu mvururu. Ubwa mbere yavuze ko imurehe mu Kirundo nta mayo agaciro haba, none yabonye buhabonetse ahita avuga yamuhe. Yakomeje agira ati Nehemiya yagiye kubaka igihugu agitangiye hari witwa Sanibarati na Tobiya barasize batuye umuntu yubaka igihugu ari uwahe, bibagiye ko Nehemiya yakoreshwaga n'Imana. Babonye ibyubatswe nabwo bati biriya, ati n'indembe yabikubita umugeri bigahita birima. None babonye amakontineri butare arimo kugenda bati biriya ni zero. Ndayishimiye yahise ninjira mu buzima bwite bwa Ndikumana baza abaturage niba ari ikiremba. Yakomeje agira ati none nk'umuntu w'umugabo asaza ananiwe no kubaka urugo rwe hari icyo afite yabwira Abarundi. Muri Bibiliya yaranditse ngo udashoboye gutunga umuryango we yatunga abandi gute. Perezida Ndayishimiye yashimangiye ko umuntu nka Ndikumana utunze indege gusa nta somo na rimwe yaha umukuru w'igihugu. Yavuze ko umunsi umwe azajya agura na Ndikumana amusabe kumusobanurira imigambi afite kuko mu gihe yaba adateganya gushaka umugore ashobora kuzahambanwa ikara. Nasimbukiye muri Tanzania abanyamakuru bicembera mudasobwa barandika banditswe urukiko mu mujyi wa Dar es Salaam rwashinja abarenga 70 icyaha cyo guhambanira igihugu mu myigaragambyo bashaka kubangamira amatora. Ibibaye nyuma y'insinzi ya Samia Suluhu Hassan amatora yabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10. Ni amatora yabanjijwe n'imyigaragambyo yiganjemo urubyiruko bavuga ko batishimiye uko amatora y'umukuru w'igihugu yateguwe. Nyuma y'ayo matora benshi bahise bafungwa ndetse batangiye gushinjwa ibyaha byo kugambanira igihugu binyuze mu gushishikariza abantu kujya mu myigaragambyo hagamijwe kwangiza amatora. Mu bashinjwa harimo umugore w'umushoramari Jennifer Jovin ushinzwe gushishikariza abantu kugura maske zishobora guhangana n'imyuka ihumanya cyangwa se tigesi kugira ngo bakomeze imyigaragambyo nta nkomyi. Iki cyaha kibahamye bahanishwa igihano cyo gupfa, nubwo muri Tanzania kenshi igihano kihindurwa igihano cyo gufungwa burundu. Abashinjwa bazatangira kubona tariki 19 z'ukwezi kwa 11 nyuma yo kurahira Perezida Samia Suluhu yavuze ko imyigaragambyo yatijwe muri n'abanyamahanga batuye muri Tanzania. Ku rundi ruhande ibindi bihugu bifite abaturage muri Tanzania byagaragaje ko bihangayikishijwe n'umutekano w'abaturage babyo bari muri Tanzania cyane cyane abo muri Kenya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya Musalia Mudavadi yatangaje ko mu kwizera umutekano w'abaturage ba Kenya bari muri Tanzania
yagiranye ikiganiro mugenzi we wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo. Mutabazi yavuze ko Thabit yamubwiye ko umutekano w'abanyamahanga uzakomeza kubungabungwa nk'ibisanzwe kugeza umunsi yaracyakusanya imirambo y'abaguye mu myigaragambyo kugira ngo bazashyingurirwe icyarimwe. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikira muri Uganda, abanyamakuru bakoze jima muri no barandika. Manskoro baticyaguranye urwanya ubutegetsi bwa Perezida Museveni yavuze ko impirimbanyi ebyiri z'abanyakenza zizara muri Rurengero zarekuwe n'ubutegetsi bwa Kampala nyuma y'ibyumweru 5 nta uzaga kuri kazo. Urukiko rukuru muri Uganda ruretse gutesha agaciro ikirego cya habeas corpus cyabashaka ko abagabo b'Abanyakenya bageze imbere y'ubucamanza niba ari byo bakeye ko leta ivuga ko itabafite. Abo bagabo bari bafungiye mu kigo cya gisirikare barafunze ku mabwiriza General Muzikene Rugaba ahitwa Kasenyi. Izi mpirimbanyi ngo zabaratawe muri yombi ubwo zagerewe ku biro by'ishyaka NUP rya Cyangugu Bataliyasi Boboni hashize iminsi 39. Imiryango yo muri Kenya yatakambiye ubutegetsi bwa Perezida Museveni ngo ihabwe abantu bayo, ariko ubutegetsi bugasubiza ko abantu butababonye. Umuryango w'abanyamategeko muri Kenya bashimiye iki gikorwa uvuga ko ari intangiriro nziza yo kubahiriza uburenganzira bwa muri Uganda, ko Abanyakenya bari kuba ari bazima batari mu masanduku. Kandida Perezida Rwanda-Rdc yavuze ko ifatwa ry'Abanyakenya muri Uganda yerekana ko igihugu gitezwe n'igitugu cya gisirikare. Naho Senior Superintendent Tunade Mutabazi ushinzwe umutekano w'abayobozi bakuru muri Uganda yapfuye urupfu rudasobanutse mu ijoro rishyira kuwa gatanu. Mutabazi n'umupolisi mukuru w'ipolisi ya Uganda yabarizwaga mu ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba, by'umwihariko ari umuyobozi w'agashami gashinzwe umutekano w'abayobozi bakuru Very Important Persons Protection Unit. Mu gitondo cyo kuwa gatanu nibwo byamenyekanye ko yapfuye muri usangwa mu rugo rwe. Ntabwo inzego zishinzwe umutekano ziratangaza amakuru na make agendanye n'urupfu rw'uyu mugabo. Umusirikare mukuru yarazwiho kuba yarakoranye n'inzego nyinshi z'umutekano mu gihugu, by'umwihariko mu bikorwa byo kurinda abayobozi bakuru ndetse n'abacamanza muri Uganda. Mu mahanga Turkiya yashyizeho impapuro zo guta muri yombi Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu n'abandi bayobozi kubera gukora jenoside n'ibindi bikorwa byibasiye ku muntu yakoze muri Gaza. Turkiya yasohoye urutonde rw'abantu 37 rwo gutabwa muri yombi barimo Minisitiri w'Ingabo wa Israel Katz, Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Itamar Ben-Gvir, umugaba mukuru w'ingabo Lieutenant General Eyal Zamir ndetse n'abandi nk'uko byemejwe n'ibiro by'ubushinjacyaha bwa Istanbul. Turkiya ishinja abayobozi gukora jenoside n'ibyaha byibasiye ku muntu. Israel ikomeje gukora mu buryo buhoro muri Gaza kuva mu kwakira kw'imyaka 2 ishize. Iryo tangazo rigaragaza ko itariki 17 z'ukwezi kwa 10 hari igitero cyagabwe ku bitero bya Ali Batiste cyahitanye abantu 500. Tariki 29 Gashyantare mu mwaka ushize abasirikare ba Israel bangiza nkana ibikoresho by'ubuvuzi, ibintu byatumye abantu babura ubutabazi bw'ibanze. Iryo tangazo rinagaragaza ko ibitero byubatse bishimangira ubucuti hagati ya Turkiya na Palestine byasenywe n'indege z'intambara za Israel muri Werurwe uyu mwaka. Israel yamaganye icyo gikorwa cya Turkiya, yavuze ko uburyo bwo kwiyamamaza mu itangazamakuru igaragaza ko Perezida Recep Tayyip Erdogan ari umunyagitugu. Minisitiri w'Abanyamahanga wa Israel John Sari abinyujije ku rubuga rwa X ati Israel yamaganye yivuye inyuma kandi iteje agaciro iki gikorwa gishya cyo kwiyamamaza cya nyiri igitugu Perezida Recep Tayyip Erdogan. Nyuma y'iryo tangazo rya Turkiya, Hamas yavuze ko iki ari igikorwa kinabikirwa kigaragaza ko abayobozi ba Turkiya bahagaze ku ndangagaciro z'ubutabera n'ubumuntu, bagaragaza kwifatanya mu kababaro n'abaturage ba Palestine. Itangazo rya Turkiya rije henda gushira umwaka urukiko mpuzamahanga rya ICC rugizeho impapuro zo guta muri yombi Netanyahu n'uwahoze Minisitiri w'Ingabo Yoav Gallant bashinjwa ibyaha by'intambara. Mu gihe umwaka ushize Turkiya yifatanyije na Afurika y'Epfo mu kirego gishinja Israel ibyaha bya jenoside n'ibindi byibasiye inyoko muntu byatanzwe mu rukiko mpuzamahanga rwa ICJ. Naho Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump yatangaje ko nta muyobozi w'iki gihugu uzitabira inama y'ubuyobozi b'ibihugu bikomeye ku isi G20 izabera muri Afurika y'Epfo muri uyu mwaka. Trump yabitangaje bicije ku rugo rwa Truth Social kuwa gatanu nimugoroba, aho yavuze ati biteye isoni kuba inama ya G20 izabera muri Afurika y'Epfo. Yakomeje avuga ko ari abazungu bimukiye muri Afurika y'Epfo barimo kwicwa ndetse bamwe bakanyagwa ibyabo birimo ubutaka ndetse n'imirima yabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yagize ati abakomoka ku baturage b'Abaholandi, Abafaransa n'Abadage bimukiye muri Afurika y'Epfo barimo kwicwa bakanyagwa ubutaka n'imirima mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iki kintu yemeza ko kirimo gukorerwa abazungu muri iki gihugu cyatumye yemeza ko nta muyobozi n'umwe muri Leta Zunze Amerika uzitabira inama ya G20 izabera muri Afurika y'Epfo. Ati nta muyobozi n'umwe wa Leta Zunze Amerika uzitabira inama ya G20 igihe cyose ibi byaha byibasira uburenganzira bwa muntu bikomeje. Kuva yasubira ku butegetsi muri Mutarama mu mwaka, Trump akunze kuvuga ko abazungu muri Afurika y'Epfo bahohoterwa, ariko Leta ya Afurika y'Epfo ndetse n'abayobozi bakomeye ba Afurika y'Epfo bakabihakana. Kuwa gatanu tariki 5 Ugushyingo nibwo Trump yatangiye gutangaza ko atazitabira inama izabera Johannesburg ku itariki 22-23 kwezi, aho abakuru b'ibihugu bikomeye n'abakiri mu nzira y'iterambere bazateranira. Yanasabye ko Afurika y'Epfo yakurwa mu nyamuryango ba G20. Byari biteganyijwe ko Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance azahagarara perezida muri iyo nama, ariko amakuru atangwa n'umuntu uri hafi cyane yabwiye itangazamakuru rya Associated Press ko atazongera kujya muri Afurika y'Epfo. Kutumvikana hagati ya Leta Zunze Amerika na Afurika y'Epfo byatangiye mu ntangiriro za Mutarama, ubwo Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo atangazaga itegeko rishya rigamije gukemura ikibazo cy'itandukaniro mu isaranganya ry'ubutaka, aho 1/3 cy'ubutaka bwose bwigenga bugifitwe no mu bwoko bw'abazungu.